tayari. Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe 5 kuri 5. Ana amakuru n'ubundi akomishikenda atigisa itangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kumanwa turi ku munsi wo kuwa gatano itariki ni ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya ro mutwemerere turebere hamwe ibya amakuru mashyira komishikenda atigisa itangaza amakuru binyuranye ni muri kano kanya by'umwariko ni byinshi komishikenda abigaruka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane amakuru atebwo bakomishikenda atugira muri kano kanya ibintu byamaze kwa bizamba ku ruhande rw'inyeshyamba za mama 23 zifashe gute na yahe makuru atebwo cyane komishikenda agarukwaho muri kano kanya ibintu byongeye kuba bizamba mu buryo budasanzwe hano muri uyu mugi wa Goma akomishikenda havugwa ibyerekanye n'urugamba karahabutaka by'umwariko rwo gutegurwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane leta igihugu cya Kongo ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi nyamara ibigirika bikomishikenda bibamugiye uwitwa Prime niyo ngabo ni umugaba mukuru w'ingabo zigucyuru ndetse na mugenzi we w'ingabo zigucyuru Rwanda ari we by'umwihariko Mubaraka Muganga ngo baba bahuye bakagirana ibiganiro ibingiro bikomishikenda biteza ikibazo gikomeye cyane kuri uyu mugabo ndetse bikanagira ingaruka zikomeye cyane ku witwa General Sultan Makenga uyu ngo rwose muramuzi ko ari nawe usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe wa mama 23 ziri ku Rwanda ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ngo kuzamagingwa ibintu bisa naho byamaze kwa bizamba mu buryo bukomeye cyane hari amakuru menshi cyane ariko mishikenda agaruka muri ibi bice aho bitangazwa ko nk'ubu muri ibi bice bya hano muri Uvira hamaze kuba by'umwihariko hafatwa abasirikare b'inyeshyamba za mama 23 baguye muri ambushi y'ingabo z'urubyiruko rwa basoro ngo zifatanyije n'ingabo za Fdnb abasirikare kugeza amagingo aba mama 23 babarirwa mu jana ngo bakaba bamaze kuba n'ubundi bagwa muri ambushi kugeza amagingo ya bakaba batangukina rero n'ubundi banahatwa ibibazo n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ibyo ndagenda mbikuvira imuzine muzingo mu yandi makuru rero n'ubundi atoroheye abakunzi cyangwa se abo mu mutwe nyeshyamba za mama 23 na amakuru komishikenda yemeza ko ibyo ari bimaze iminsi ibigarukwaho byerekeranye no kuba hategurwaga ibitero karabutaka byategurwaga n'abacancuro b'abazungu ndetse n'ingabo zigucyurira ziri hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo aya makuru akaba yavugaga ko rero ibyerekeranye n'iko cy'indege cya Kavumu kigomba kuba cyabohozwa vuba nabwa ngo kuko ari cyo kigomba kuba cyakifashishwa mu byerekeranye no kuba babohoza ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'uyu mugi wa Goma ndetse n'umugi wa Bukavu ndetse n'umugi wa Uvira amakuru komishikenda avuga ko rero drone z'iki gihugu cya Kongo zigera muri 3 ngo zaje kuba n'ubundi zirasabye imyariko iki kibuga cy'indege cyano muri Kavumu ngo bakagira by'umwihariko umurima nkaho baje kuba n'ubundi bahagira intabire mu buryo bukomeye cyane bitewe no kuba baje kuba baharasa amasaso menshi cyane ni byinshi komishikenda abigaruka muri ibi bice hari amakuru komishikenda atugiraho by'umwihariko aturuka ahangaha muri uyu mugi wa Bukavu yerekeranye n'ubundi n'inyeshyamba za mama 23 ngo zikomishikenda zihungisha ibikoresho byazo nyuma ko ronda komishikenda babona ko urugamba rwamaze kuba ruhindura isura muri ibi bice bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo hari byinshi komishikenda bivuga ku witwa General Sultan Makenga w'uyu mutwe wa mama 23 bivuga ko we mugiye n'ubundi ibintu byamaze kuba noneho bikomera ngo nta ruhande cyangwa se nta rugamba na rumwe cyangwa se go mu gace na kamwe ayoboye rwizinyeshyamba za mama 23 kahubwo nawe yabahugiye mu byerekeranye no gutegura ibyerekeranye n'intambara kugeza amagingo ngiri gutegurwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane n'ingabo za leta y'Kinshasa bigatangazwa ko ari intambara igomba kuba yasiga umugi wa Goma uri mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ariko kandi iyo ntambara ngigata yambuka no ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ngo biciye mu karere ka Rubavu byose n'ubundi nibikomishikenda abigarukwaho bikagaragaza ko rero icyo bacyamaze kuba kirakishi muri ibi bice bitandukanye bya hano ku butaka bw'ikigo cya Kongo by'umwihariko kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa mama 23 ngo zaba zamaze kuba rero zihurira anoruva gusenya muri ibi bice bitandukanye ndetse komishikenda zigaragarizwa icyerekeranye noneho n'umuvuno mushya leta y'Kinshasa ndetse na leta y'Uburundi bafite ukuba abarimbura uyu mutwe w'inyeshyamba za mama 23 na amakuru menshi cyane by'umwihariko ngarukanye muri aya masaha ngira ngo yose tuyarebere hamwe 5 kuri 5 ariyo mbabwiye mu ngingo z'ingenzi ndetse nayo natabashije kuba mbabwira mu ngingo z'ingenzi byose ngikuba mbibavira imuzine muzingo mu buryo burambuye ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyaboneka banza unyemerere ngusabe ikintu kimwe nago kigoye urabizi ko iyo tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugezaho umunsi ku munsi tarakanze ahanditse subscribe hari gihe ucikwa n'amakuru
aba ari ingenzi cyane kugira ngo ubashe kuba wayamenya. Ni nayo mpamvu rukiza muri aya masaha n'ubundi mbere ko dutangira aya makuru ngiye kuba mpanza kukwibutsa cyangwa se tugafata amasegonda atageze kuri 5 yonyine kugira ngo ukande kuri ako kabuto kumwe kanditsemo akajambo subscribe cyangwa se sabone karaho ngaho munsi ya video, no mara kugakanda urabukanze subscribe giye cyose urishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya uyitikana mu bambere, ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatatu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Namaze gukanda subscribe nje nkwa ikaze muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye kuri aya masaha yo kumanwa turi ku munsi wo kuwa gatanu, turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ikaze rero muri aya makuru yo muri aya masaha. Yasirika twushikana tudatinze turebere hamwe aya makuru. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho ku mutekano, politike ndetse na diplomasi ndetse n'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko aho tugiye kwerekaza n'ubundi amaso yacu ahanini tukayahanga kubiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku butaka bw'igihugu cya Kongo hari intambara y'urudaca, ibintu bikomeje kugenda bizamba mu buryo bukomeye cyane. nk'ubu ibice bitandukanye byinshi bikomeje kugenda bigaragaramo intambara idasanzwe y'izinyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC. Nk'uko ubu ngubu rero ibintu byakomeje kugenda bizamba mu buryo bukomeye cyane. Amakuru yamaze kuba amenyekana ko leta y'igihugu cya Kongo by'umwihariko biciye mu kanama k'impuguke za Loni zerutse gutangaza ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zibarirwa kuri batayo 2 zerutse kwa zakerekezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse kandi izi mpuguke za Loni zikaba zaramaje kuba zitangaza ko hamaze kuba by'umwihariko hamenyekana amakuru yerekana ko izi nyeshyamba za M23 ngo zirimo kugenda zishinga igihugu kigenga ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ibi ngibi byatumye rero ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bo bahita nabo bategura intambara karahabutaka igamije kuburizamo ibi bikorwa byo kubaka iki gihugu cyangwa se byo kurema iki gihugu ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nk'ubu amakuru yakomeje kugenda agaruka, harakomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ngo bari gutegura intambara hagati y'iki gihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngiro bikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi ibintu bitoroshye hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, kuko nk'ubu bakomeje kugenda havugwa ibyerekeranye n'urugamba karahabutaka rukomeje kugenda rubira hano muri ibi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, kuko nk'ubu muri Uvira hakomeje kugenda havugwa ibyerekeranye no kugenda haraswa amabombe menshi cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngiro bikaba binakomeje kugenda abisiga amakuru yakomeje kugenda avuga ko ngo haba hamaze kuba hafatwa ambushi z'abakomando kabura mu nyeshyamba za M23 barenga 100 baba bafatiwe muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi ibi ngibi ngo bibaye mu gihe izi nyeshyamba zo zari zamaze gutangaza ko by'umwihariko ngo zikuye muri uyu mujyi wa Uvira mu rwego kugira ngo bitabasha kuba byaba ikibazo cyakurura intambara hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'izi nyeshyamba za M23. Ibi ngibi kandi binakomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane bitewe no kuza amagingo ya hari n'andi makuru yakomeje kugenda avuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo kimaze igihe kinini gikontororwa n'inyeshyamba za M23. Kiba cy'indege nacyo kiba giherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bikomeje kugenda bivuga ko ngo nacyo ngo cyaba cyatangiye kugenda kiraswaho n'indege za drone. Ni mu mugambi umaze iminsi utegurwa cyangwa se ucurwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, urubyiruko rw'abazironi ndetse n'abacancuro b'abazungu, ugamije ko ari ikigo cy'indege bakifashisha mu kugenda bagiparikaho indege zo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ubundi ngo bakakifashisha rero by'umwihariko bagiparikaho ibikoresho bazifashisha mu guhisomo rya gisirikare izi nyeshyamba za M23. Nkayo nk'uko ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho. Murabizi ko muri gahunda zo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye tuba twifuza kuyabageza, ariko by'umwihariko tukagenda tuyabagezaho kagenda atugeraho mutwemerere duse naho duhiniye ahanga, ariko tubabwira ngo mu kanya kari imbere turaza kuba tubagezaho andi makuru ari buze kuba agezweho.